Hai bos udut malwaka kapayun bos. Nuhun dudungan. Pasihan jalan, pasihan jalan. eh. Bade yuk. Bos Haji Dayat Sarobongan Abang Ogun Siliwangi Bandung. Iya. Bapak Sarsan Aji, Pak Kadus Sungsung, Koraji Subang. Nuhun. Si Abah Jalu, Bang Nyoder Pak Wakil Kaca Jembatan Anyar. Resep seni suara Hei Mama Haja Ida Ketua Balik Subuh jadi sore dan Bang Nadang Seni Sunda Numekak Ago kurang kedesti jajab salenang wajib hingga sindin Jalu ya Mas numaranis Jalu tapi janji ketua simpati pemangku kajang agedaya nari wow apa Nur Akbar memakna Nur Akbar anu oh balik subuh Allah cik wah ayat hiburan wah lalakuan hayya boga kerja kalau jadi tahunan beres hingga sinting kemaran agedaya nari sokong lawak kakak Kulakwani ngerian cik Mama Haja Ida Ketua Balik Subuh Kagereg bebeja resep seni suara seni Sunda domaka Allah apa dede simpati ya kurang kedadisti beres apa dede simpati hingga sindin numarang malah ya ringkis wah awasnya sokong wah Bos namun ayah Mariati Gebit siap kairing dunungan bos Endang Mariati Gebit nuhun semua lalaguan bos udud bos Endang Mariati Gebit sama boga kerjajat bos Endang Gebit mah bos Enjang yus anu mana cik bos Haji Endang Jebit Gebit pesta lalaguan wow api janji ketua simpati boga kerjajat Mama Haja Ida Ketua Balik Subuh wah Papa apa Haji Topan si Dwi Kawan Konveksi Bandung Candol lalalala
Posendang gebit haturan ayo posendang gebit apa napian goreng padang putih gebit bobot beda bengi padang ulang wajahnya bang iya 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 apa nanur akbar posendang gebit Abraham dibisikan apa nepian pada putih bos haji paraman ketua balik subuh apa na dedek apa na dedek apa na dedek simpati papi aku wah papi aku simpati udun purwasari adoban papi aku bos udun purwasari pemangku haja bos bapak nanur apa bos udun purwasari pemangku haja tuang api karang kaya api ayah nasapira anu api apa nanur akbar beda bengi padang bulan apa jalur alakan bos udut purwasari pemangku haja Haji Topan yang punya Haji Topan Bandung Bandung tuang gabe Haji setuju Wetman pulang abah tadi Pak Haji Herman apa nanun akbar balik subuh orang mandang harapan bangga bos udut purwasari bos udut purwasari pemangku haja orang iana kelawan ora disambut mamang nanun akbar jadi jodoh aja padu saya apa nanun akbar orang mandang karena lambat asa emang bos udut purwasari bos udut purwasari pemangku haja Nur Akbar menangku dia parinaraki kemangang coba deh hajar kebarangan apa Nur Akbar bos udut purwasari pemangku Bos haja Udut menamikir kurigas kain apa nanun akbar Haji Parman kedua apa balik jalur subuh ala kartu Haji Parman kampung kedua kerekatan balik subuh presiden Haji Parman ayang kedua balik apa nanun subuh akbar kata pangri Pak Haji apa Parman jalur yang kedua kampung balik subuh paturaya Haji tidak apa Parman jalur ala kartu kedua balik subuh ayah put Pada pada biar ayah put bos pada udut biar. bos Iya udut purwasari pemangku hajat anu Bos bagus Udut Bos Udut bayar lagu ayah Bos Udut Purwasari Pamangku Haja Haji Topana Bandung bos Abang udut Heri, purwasari Abang pemangku Heri, hajat Abang Heri anu bager Bang Heri Pamangku Haja Purwasari bayi yang di jero koran bos ayah udut beli dua salau Asar Abah Jalu. Asar balik abah jalu ala katung apa Nur Akbar pada hajat apa napian goreng padang putih bager apa Nur Akbar pada hajat lain-lain iya ayah Topan lain ada nabi ayah Haji Topan Bandung ayah Haji Topan Leja berma di tawuran apa Nur Akbar di tawuran ayah Nur Akbar Mamang Nur pada hajat Akbar Karawang lain-lain oh Abah Jalu lain-lain abang jadi Abah apa Jalu Nur Akbar kemana Abah abang jadi Jalunya di bageran Ah, abah jalu Hei. bos udut Purwasari ada bageran bos udut Purwasari Bos Udut ayo kapung kurakatun cara gide ayeuna kata pandeung
babing aku. Apa Nur Akbar Hei anu bagus. apa Nur Akbar nu bade Apa hajat Nur Akbar anu sipati aturan deui. apa Nur Akbar nu bade hajat anu sipati Bayinya di jero apa Nur Akbar nu Pas bade Udut hajat Purwasari apa Nur Akbar pemangku nu bade kaja hajat aturan hei apa Nur Pas Akbar Udut nu Purwasari bade hajat apa Nur Akbar nu bade Batana hajat pada turian Pas Udut Purwasari pemangku kaja Kota suka Mekar diberi upah. apa Nur Akbar Iya bade hajat lain Kota Mekar dan anu lain sipati apa Nur Akbar tapi nu bade hajat lagu Kota variasi Mekar jadi hei koma apa Nur Akbar tari nu bade hajat blikden berbeda rejang edan Bos otot sewe mas hei lu hei apa Nur Akbar joget dangdut asup Kota Mekar tari anu sipati peragaman apa Nur Akbar nu bade hajat jaipongan abadi Kota Mekar panjang si Apel zaman lu hei lamun blikden jika anu kasupan Bos Apa Nur Purwasari Jurik jurik jaringan Bos Udut dangdut Purwasari reggae Bos kreasi Udut anu Purwasari pemangku hajat Pas Udut Purwasari Purwasari matang pemangku hajat cilaka Bos Udut Purwasari pemangku hajat terpercaya menang Bos Udut Apa Nur Purwasari Akbar pemangku hajat betul apa hei Bos Udut lagu pemangku kuring hajat lagu Purwasari asli Bos Indonesia Udut pemangku hajat Purwasari Kali dena anu gerakan sipati matang cilaka hei mualnya terpercaya menang nyoba hei hukumah potong sekarang apa Nur Akbar dongong ku matang kangen laga darah lana ring aduh puteng boga ngaran teh uhi daging teuing aduh kurang teuing lagan darah Embek Purwasari aturan Embek Purwasari Bos Udut lain daerahku batu Embek Purwasari jadi omong kurang lembut Bos Udut ucapan Bos sendiri gizi la Bos Udut Purwasari kada abdi jadi randang Bos Udut abdi Purwasari ngarasa pemangku hajat ngarti Bos Udut lain ate Dede percaya diri Bos Udut api janji kedua Purwasari simpan langganya anu bat ya apa Bos Udut kemudian bayar lagu Bos Udut tilu Purwasari kali pemangku hajat jadi randa na Bos Embek Udut. Purwasari pengalaman rupa-rupa kabeh saya sarungan ukurnya mimiti akhirnya Hanaldo penting aja di Iya, Pak Heri. randa iya Mamak Nur Akbar jadi randa tilu kali jangan dibakar ayamku nyeri ayamku naya ada Bos Udut Purwasari ada bagus anak beko mak anak beko Ipai macam pegat anak kebis dipikir mending aja diranda baik anak kebis resiko cari umur ketika ya cecap awe bos jengkol mak bos dengol asal bisa senang hati pengalaman jadi randa tilu kali kabeh oke sananya nyenangkeun awak dong ala kadung Bunga bebas lengot aya rintangan Embek Purwasari lekot layangan anak kebis tilu kabayuna kali bos jengkol jadi randa bos
Purwasari pemangku hajat alada Banjar Laguna Bos Udut Pak aturan dari Bos Udut pemangku hajat anu bagus asar Jembatan dinyeri Rumah Bos Udun Purwasari pemangku hajat Bos Udun Purwasari pemangku hajat iya Bos Udun Purwasari pemangku hajat Bos Udun ada de Udun Bos Udut Purwasari ada de Udun ada de Udun Kabeh omnyi Purwasari Bos Haji Dayat Bos Haji Subur Makmur Bos Haji Dayat Bos Haji Dayat Ayah Golun Ayah Haji Golun Ayah Haji Golun Subang Karawang Pemangku hajat Ayah Haji Golun Subang Karawang Ayah Raja Ketum Barang Pemangku hajat Ayah Baja Ayah Raja Bos Udut Ayah Raja Pijak Ketum Barang tanya Indonesia suara Pemangku hajat Potong meriwang Ayah Raja Ketum Barang Indonesia Alam Karawang Bos Udut disanding bulan purnama Hei bulan purnama Mama Raja Ibu Ketum Barang mata Indonesia petang Pemangku hajat barak di pawanangan di pawanangan Bos Ayah Udut Madi Abdi Jaji Simpati penting eta Bos Udut pemangku hajat kuring kapaku pasar lapang tepung di jujur aku jual Bos Udut Purwasari pemangku hajat Natar hidung hidung mapaya tapang dok anjuk kadang pasar kepoe ngongkleng pentingan udah hari tak datang Mamai Mas Kobra syukur nih Bekasi pangan Mamai Mas Kobra sakit ketutup Mamai Mas Kobra Bekasi Mamai Mas Kobra Bekasi Mamai Mas Kobra Bekasi datang-datang aja Mamai Mas Bos Udut Kobra Purwasari pemangku hajat Mamai Mas Kobra minta bengi padang bulan Bos Udut Gareng-gareng up Hi ngoroan Wareng goreng ngobrol bibisikan terang laga dedesikan Ayo hiji deui api hiji deui wong tua kabeh setuju Bos Udut Purwasari pemangku hajat siapa dadiman Bos Udut orang mandang kadang talang abang Bos Udut Purwasari saeb maning abadat kula orangnya ngelawat ora disangka Bos Udut Purwasari anu banget dengan kodok ieu ai orang mandang kadang talang abang Bos Udut Purwasari pemangku hajat anu bager Menangkuria panit narati kumakam ocayanan Pikira kuringgas ngait kumaka ngubarangan Bos Udut Purwasari ngubarangan lain-lain bagja diri Bos Udut Purwasari pemangku hajat anu bagus Bos Udut ngubarangan Bos Udut pemangku hajat sepanjang urang Bos kumaha Udut Purwasari pemangku hajat orang tentangnya isinya Bos Udut Purwasari pemangku hajat Purwasari aturan deui Bos Udut Purwasari Bos Udut Bos Udut
pemangku aja anu Bos Udut Purwasari kincir ngait kadarega iya Madan Sek Mama kunaon Dansek mah iya bener ayo Bo Sek Hawari pikir ngait ka saurang kunaon dijadikeun Augo Au Sep kunaon Aya cantik dijadikeun Aya cantik wow man Mana kuring Bos Udut Purwasari Padit narakit apa lurah Majasari Kemaka Aya macayanana lalalala Bos Udut macayanana Bos Otot Bos Udut pemangku kaja Bos Otot Mana Ceuman bikin Bos Otot Ceuman Beri kasar kuring gesain Kemaka ngebaranana lalalala Bos Udut Purwasari Umbarangan Kanu anggang sok dibelah Bos Udut Purwasari deui sok katanya dong alang katung udah pikir aku dikeun ngait Bos Udut Purwasari Kemaka ngebarangan Bos Udut Purwasari Bos Udut Purwasari Kadiringanan Pemangku haja Bos Udut Bos Udut Purwasari pemangku kaja Bos Udut Bos Udut Purwasari pemangku kaja mana pikir kuring geus ngait das iya kemangka ganti lah Bos Udut Bos Udut Purwasno gajihan